මිකමකියත කුර්ආන කලේග ෆානුගේ සුන්නත සලෆුන්ගේ අදි ෆහු zamanuge ilmu warin kure mu'tabaru huriha ilmu waringe ijmaya ibbasun sabit wa fawe Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uredigan namiha emihunnan hidayata tedumago bayan koddewma fahuga ekalege faanan uredijje miha ma nabiyan uredi mu'minunge magudu kolla ehem magutaka tabawa miha nuwallihi ma tawalla ena emburunu dimalati man Allah ena amburuwa hushime wa nuslihi jahannama wa sa'at masira adi emiha narke waddawa hushime inu bavegen wa magike nikam visnawa ballawa Allah tabaraka wa taala ge me mativeri basfula wa man yushaqiqi ar-rasul ma ar-rasula yan urediganna miha wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin kirti rasula yan ureduma mu'minunge magunu magen ikhtiyar kuruma mi dekamaki magfuredu mekkamuga bayan korawani Allah ge rasula yan uredumeke mu'minunge magu dukon ehim magutaken ikhtiyar kurumeke ikkame magfuredume gelli halakume efadamiha siratul mustaqim kunnu hingene ena dani ari matigawa magfuredun taka efadamiha Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani emiha jahanname waddawa hushim Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ge ari hoga miha ko suwal kurani koba hai siratul mustaqim ki vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timam bekalun du kurawwa fa wadagen nevi emaguge ek kolashe emaguge anek kolwani sida swaruge gai emagun sabitu e datur ko femi ko swaruge wannane ehnnamais ei ashab bekalun etibbe vi magu e befulun du ko emagu du ko ehen ijtihadat take ehem visnun take ehem fikur take ga miha magu hingam fashafinama ei norakka terikame gellumen emiha sida jahannama yanuni wasilu nuqurane emagu mati horejjiya ei ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge magu du kollum ehem vima Allah subhanahu wa ta'ala yang imam wumaiko ekalange nabiyya ya tabawumaki kirti nabiyya ya tabawe ekale gfana kiyaman gatumaki mu'minunge magun datur kurun shakkenne e mu'minun naki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam iman ve wadagen tibbevi mativeri sahabi ma vegen wa ashabu bekalun e bekalunna meduga kirte qur'anuga amankama ufaverikamuge khabar ei tedumagu libigen wa hidayatuga ahlu werinkamuga angawa fawami befulu ehbima mikama ishara kurawwa anin ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دم فهم مهاجرون أنصار كر إسلام وإيمان وصراط المستقيم ونمغا كرير أديميهن دني إباميهن إحسان تركمت تباوغن تبويميهن إباميهن متين الله سبحانه وتعالى رسوافي إباميهن الله سبحانه وتعالى روحي وديگنوي أدي إباميهن إكلانگ إبس روحي گنوي كم بايتو الله سبحانه وتعالى مي آياتك دي جماعة گواهك ذكر كربني الجماعة كي المهاجرون والأنصار إسلام دينوغا كوريرا غسفا واكدي فانوغا أصحاب بيكلون مهاجرون أنصارية بيكلون أي الجماعتك أنا الجماعتك والذين اتبعوهم بإحسان إباميهم إحسان التبابهم باميهم شكنين أي قيامة الداندين مي أمتك أفنواكم إنسان الله إيمان به كلام رسول إيمان به رسول صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلون إحسان تركم التبابهم تبي مؤمنون ehbima Allah tabaraka wa taala devana jamaatuge mihunna rohi wadi gannawane kamuga bayan kurawwa wahi kurawwa fa wani desharute de qaide kurawwa fa wahi kurawwani walladhina tabauhum bi ihsan tabawumuge mativeri sifa bayan kurawwani evvesalega tabawum kiyamangatum mi da'wa ekifude echennu mi ki kamuda echennu miya ekuga devana sharutu nennamaka ehbima Allah tabaraka wa taala wahi kurawwani
Tabawuma tabawumuge sifa kon sifa ekatto tabawan jehni kon sifa ekatto iman ve kiyamangane tabawan jehni walladhina tabauhum bi ihsan ashab be kalunge ihsan at-tabawun ebe fulun iman vi gotan imamun ebe fulun tabawi gotat tabawun ebe fulunge manhaja minhajuga ebe fulunge nastevvi gotuge matiga sabitu etibu hemima man nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabawa mihako ekadega faanun deke lobiwa mihako ekadega faanuga ashab be kalun deke lobiwe ekadega faanuga ashab be kalunge maga tabanu wa ha hindu enege dawwa ke batil dawwa eneki magufre dumegga hori mihen eneki gellu megga hori mihe tedu magan annam beenun nama haqqu magu hodam beenun komme mihegge maccal lazimu wegembe Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam en iman womuga ashab be kalun tabaw ebe kalunge iman kam tabaw ebe kalunge ihsan tabaw Allah subhanahu wa ta'ala wa hikravani anen ayategga fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq dem fahe ebamihun tibamihun iman vi gota ashabe kalunna wa hikravani matiweregum wa ashabu be kalun iman vi gota tiya be kalun ma rasula iman wegen titibbe vi gota tiya be kalun ma nabiyya tawa wegen titibbe vi gota den anna mihun taba wejjenama iman wejjenama faqad ihtadaw ba mihun hidayah libijje fa in tawallaw ehennama seman nabiyya ga ashabun iman bi du kolla ebe fulunge aqida ebe fulunge usula minhaj du kolla fi mihaki fa innama hum fi shiqaq danna shayba mihun evani bodu egemwa uredu megge terega Allahu akbar ballawa Allah tabaraka wa taala ge wahi basul mi wahi basfula kuri bayan megen dia basfuluga hori gulun Allah subhanahu wa taala mi ayatuga evani angwa iman kan ashabu e kalunge iman kama guluwa ei hidayah kamuga haddawa adi ashab be kalunna eggotan iman wami ebe fulunge manhaja khilafat tabawa mihun naki shiqaq gati bibaik kama furedu megga uredu megga ti bibaik kan angwa vetu edi ayatuga ingevi kiketo waman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda hidayata uredun anekka ves guluwa fawani man nabiyya sallallahu alaihi wasallam uredu mekkaman ashab be kalunge magu munu ambura lumaki ebe kalunge hidayatu munu ambura lumaki ma nabiyyan uridu mekkama ei gelli halaku mekkama emmeha laboti muslimu akhunna ukhtunne allahan iman wuma ekalange nabiyya yang iman wuma allah rasula kiyaman wuma ma nabiyya tabawun hame kani shartu wegem wani bina wegem wani itubar kurevigem wani allah ga hadratuga maqbul wechkavani e iman kama e tabawun e islam kan ekadege faanan iman ve tabawegen nimigen gosfawa mativere sahabinge magat tabawim ebe fulunge iman kama eggotan iman wima ebe fulunge usluba eggotan algon men tabawima ebe fulunge usula hamatakuge matin mu'minun datur kurima ehennoniya magfuratun gelli halaku babawu nikametika balikashikan guna adadunu kureve farge tasawwur nukureve orge bodati fitunataka musibatan muslimun nakuri matiwan islamum balikashive nikametive kafarunge shikare kavegen diumuge aslaki mi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ashab be kalun geneste visaf sida tedumam siratul mustaqim duko ebami hunge kori visnun takirte qur'ana sida amazuko ma nabiyya ge sunnatan amazuko timammen nakives buddhi veri visnun teri baikkaman hiko qur'anuge maana amilla buddiya koram fashima ma nabiyage sunnan amille maanako amilla ijtihadaka amilla fiqhuga macca binako asabe kalna khilafa islam dinan ulem masake koram feshumu emme fortam midunugo fituna tabes ay ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma kuriya mi ummatan inzar kurabba wasiya kurabba nasihat rifawa nasihataka wasiyataka balla walaba visnawa fikr kallava timam men mitibeni kumfada halate gato muli islami qawm fitna fasada terege mani kivegen kan algon men na nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge soriha basfultaku ashab be kalunge magun balalima tasawwur we safu we bayan vegende kirte qur'anu ge itoram nabiyya sallallahu alaihi wasallam tedumaga haqqo
سلامتا ركاتركن එම්මෙ සීදා තෙදුමගු සිරාතුල් මුස්තකීම් ගා සාබිතු වානගො බයන් කරවවා හදීස් ෆොල කරවවා කමග සහ මගුන් රිවාවගෙන් වනි අල් ඉර්බාද් බින් සාරියා රදියල්ලාහු අන්හු ගේ අරිහු